N'ikirenga yagarutse igarukanye inyongera ya 300% buri munsi. Umunyenga muri kajugujugu kujyana muri hoteli y'agatangaza ukarama amajoro 2 n'uwawe, ndetse ukaba wanatsinda amamiliyoni menshi buri munsi. Kanda akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego ugere ku muhigo w'umunsi, bityo wihesha amahirwe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho. N'ikirenga igeze ku munsi wayo uryoshye cyane, aho turi kumwe n'umunyamahirwe wacu wa 32. Urumva yuko iminsi imaze kugenda ari myinshi, tumaze kubona abanyamahirwe batandukanye ahangaha. Wiriwe? Mwiriwe. Amakuru yawe? Ni sawa. Ko mbona witonze cyane se? Nibyishimo. Ikintu ushaka kukirekure dore n'ubundi nta kintu na kimwe kirimo. Nibyishimo bitumye witonda? Iyo utishimye urakubagana, wakwishima ukitonda. Okay, ibintu biratandukanye. Ngira ngo ku munsi w'ejo twaraguhamagaye tukubwira yuko uri umunyamahirwe muri promotion yacu ya N'ikirenga. Wabyakiriye gute? Mbona arishimye, ntago byantunguye ariko nta nubwo ari n'amahirwe. Ni umukino nakinnye, nzi intego, nzi icyo ngamije. Nza kugira n'amahirwe ndatsinda kuko uko wivuguruje se uratangiye ngo uretse ko atari n'amahirwe urangije uti ni n'amahirwe ngo azamo, ariko gukina nibyo byatumye ngera ku intego. Yes, wubahirije ibyo wasabwaga biguhesha amahirwe, kubera yuko abantu bose iyo bubahirije ibisabwa ntago ari kayo mahirwe bose abageraho. Hari abageraho, hari n'abatageraho, kubera yuko tuba dufite amanimero menshi atandukanye. Ngira ngo wenda noneho watubwira mu buzima busanzwe urinde, ukora iki, uri muntu ki, uretse kuba tukubona ku murongo wacu gusa nta kindi tuzi. Ndatangira nivuga. Nitwa Musabwa Jean Paul, nkaba ntuye Kimironko. Mbo ubuzima busanzwe, ubu nta kazi mfite, ariko nakoraga ibiraka ariko byararangiye. None nongeye kubona ikindi. Nongeye kubona ikindi. Ni kiraka utabikinisha. Okay, ngira ngo Musabwa ushobora kwibaza muri wowe uti ese nabaye umunyamahirwe gute, byagenze gute kugira ngo abari ngewe ku munsi w'ejo wegukana ayo mahirwe? Ushobora kubyibaza uti byagenze gute se? Nimero yanjye yaje iti byagenze bite? Ikintu ngiye gukora ngiye kubikwereka mbere yuko ufata kashi zawe, ngewe ngiye kugufasha kugira ngo uze kubona uburyo byagenze kugira ngo wegukane ayo makashi. Okay, ngira ngo ni ibintu abantu bakurikirana N'ikirenga bamaze kumenyera cyane. Amanimero yacu yose nawe wajya gukurikirana? Narabikurikirana cyane. Wajya kubireba ariko atari utahibereye? Nabibonaga kuri TV1. Yes, bicaho utahibereye ngo umenye ukuntu bimeze. Okay, reka noneho tubanze duhamagare umunyamahirwe wa 33 ugomba kugukurikira, hanyuma umenye uburyo bigenda kugira ngo nawe ube warabaye umunyamahirwe wacu. Ngira ngo ni ibintu byoroshye cyane. Ngira ngo amanimero yacu yose abari hariya abarimo kugira ngo umunyamahirwe wese wabashije tubita abanyamahirwe bose. Nta kibazo. Za nimero zose zabashije guhigura umuhigo ziba zifite amahirwe. Kuvuga ngo zose ziratangira zikazunguruka, ukabibona uburyo amanimero yose arimo kugenda yirukanka, hanyuma tukaza kuhagarikira unimero duhagarikiyeho niyo ibifite amahirwe. Okay, ngira ngo amanimero byose buri muntu wese kabisa arireba. Ushobora kubona nimero yawe ntubashe kumpagarika kubera yuko biba byihuta, ntabwo tuba tuzi umuntu biri buhagarikireho. Okay, ngira ngo ni umunyamahirwe wa 33. Se turabara kangahe buriya? Mubarire. Katuvuge ngo 5, 10, 15. Stop. Okay, stop. Urakoze cyane kumfasha kugira ngo duhagarikire kuri umunyamahirwe wacu uno munsi afite 0735 5 3 4 9. Uwo niwe ufite amahirwe uno munsi, ariko natwemera akatwitaba kuko iyo atatwitabye leta twirebera undi nyine ukurikiyeho. Ni ibintu biba byoroshye cyane. Alo? Mwiriwe? Amakuru yanyu? Ngewe uguhamagara nitwa Liliane, nkaba nkora muri Airtel. Tukaba turi muri promotion ya N'ikirenga.
wafasha nawe ukanyibwira amazina yawe ndetse n'aho uherereye? nanjye bahita ndayisaba Josuwe mperereye i Butare ahantu bita Itumba. Josuwe ni ikirenga urayisobanukiwe uzi uburyo ikora? Ngo imeze ite? ni ikirenga ubundi ni poromosiyo yatanzwe na Airtel. ni ukuvuga ngo wowe bakubwira saseti y'umunsi cyangwa intego y'umunsi, Yego. bakakubwira amafaranga ushyiraho ukayakoresha nko nk'amayinite. Yego. nanjye rero narabigerageje mu cyumweru gishize, ejo narabigerageje n'uyu munsi nabigerageje. Hanyuma ukaba wari ufite intego ingana iki? Wari ufite intego y'umunsi ingana ite? yari intego y'umunsi yanganaga n'amafaranga 336. Okay. Josuwe rero kubera yuko wabashije guhigura umuhigo wawe w'umunsi, ndajya nkubwire ko kuri uno munsi wa none biguhesheje amahirwe yo kuba ubaye umunyamahirwe wa 33 muri iyi promosiyo yacu. Ndishimye cyane rwose mana we. Nibyo koko? Nibyo pe. Imana ishimwe rwose. Okay, Jose, ngira ngo rero ku munsi w'ejo tuzaba turi kumwe aho uzaba uje kwifatira kashi zawe. Urakoze rwose. Ko numva uceceka sako kagahise kaba gake. Ndishimye birandenze cyane. Okay, reka tuba tuguhaye amasaha yo kuba wishima no kubusobanura abo muri kumwe bikubayeho. Hanyuma ku munsi w'ejo tuzaba turi kumwe aho uzaza kwifatira kashi zawe. Hanyuma sinagira mbabaze. Ubwo ngubwo muzongera muhamagare mumbwira aho nzazaca. Cyane rwose, ariko nta handi ugomba kuza kuri Airtel. Yes, niho uzaza kugira ngo ushyikirizwe amafaranga yawe. Ikindi nta yindi nimero ikwiye kuguhamagara bikubwire ngo ngwino dusanga hanaha. Iyi nimero niyo yonyine ishinzwe guhamagara abantu bacu batsinze. Urakoze rwose. Urakoze. Ndayishimye. Okay, uzabitubwira neza ku munsi w'ejo. Yego. Sawa, ngaho komeza ugira umugoroba mwiza. Sawa namwe murakoze mujyana n'amahoro y'Imana. Ahise anatubwira burya ngo tujyane amahoro y'Imana. Yabasezeranije. aho tugiye nawe ntazi, ariko arakoze cyane kutwifuriza kubana n'Imana. Icyo nakubwira cyo ngira ngo wabibiboneye. Nabibonye. Ni ibintu byoroshye cyane. Nimero zose zabashije guhigura umuhigo ziba zifite amahirwe. Gusa hagomba kuvamo imwe buri munsi ariyo itsinda. Ngira ngo rero noneho uriho urumva kuki bahiriye kuri ziriya nimero, kuki badahereye kuri kashe zo zanzanye. Oya, nta kibazo, nzi ko ndi bugerweho, nta kibazo. Uzi kuri bugerweho? Mbega Ndizeye nta. uriyizeye nta kibazo. Okay, ngira ngo uri kubona kashe zirimo aha ngaha. Izi ngizi zose ni izawe. Ariko niba warakurikiranaga, iyo utazikoreye urazisiga. Iyo uzanye ibintu byo gutinda cyangwa gufata buke buke urayasigira, ubwo nanjye ngasigara ngira uko nigenza. Ushyiremo agatege nk'umuntu w'umusore. Ariko ufite imyaka ingahe harya? Mfite 29. Uracyari mutoya. Oya, ntabwo ushaje, uracyari mutoya. Okay, reka noneho tubigenze gutya. Urumva uri tayari? Ndi tayari. Egera hano. Iki ngiki nigiye urebana nacyo. Ntuze kubona yuko gishobora kugenda oya. Ikindi amasegonda ndayakurebera kabisa, ndahubwira hasigaye 0 mpita ngo stop. Uri tayari? Ndi tayari. Rimwe. Urumva ngasa neza? Nta kibazo. Kabiri. Hada cyera bajyaga bavuga ngo iki? Ngo rimwe kwitegura. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Gatatu. Twatangiye. Ebana. Ihutishe kabisa. Amasegonda abaye 30. Amasegonda abaye 25. Umva, shyiramo agatege twara. Amasegonda abaye 19. Amasegonda abaye 15. Ihutishe, yewe kidagifashe.
wumva umeze ute mu mutima wawe? ndishimye numva nta kibazo. Okay, reka tubare amafaranga ubashije gukuramo hanyuma turagaruka mu kanya tureba umubare wayo. Okay, nta kibazo. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho. Tumaze kubara kashi zawe, reka tukubwire ngo felicitation kubera yuko ubashije kwegukana aya mafaranga yose. Okay. Ngira ngo ushobora kuyivugira kugira ngo abantu batumva yuko twayagabanyije cyangwa se twayongereye. Ni 877,500. Okay, ngira ngo rero izi cash nizo wihitiyemo kandi nizo zari zigukwiye. Reka tubwire ngo felicitation. Ikindi tukubwira yuko uracyafite amahirwe yo kuba wazigukana cya kiruko cy'imisiri dutanga aho ugendera muri Kajugujugu werekeza mu mujyi wa Rubavu. Reka tukubwire ngo ukomeze uryoherwe n'ibyiza Airtel bagiye kugezaho. Tubwira n'abafatabuguzi bacu bandi ko ntabwo n'ikirenga irangiye iracyakomeje. Turacyafite igihe cy'ibyumweru bibiri byose tukiri muri n'ikirenga. Icyo usabwa ni kimwe gusa, ni SIM card ya Airtel. Warangiza ugakora ibisabwa, ugahigura umuhigo wawe w'umunsi, ubundi ugategeza kuba waba umunyamahirwe wacu. Ikindi nimero ishinzwe guhamagara ni 0731 Reka tubabwire ngo mukomeze mugire umugoroba mwiza. N'ikirenga yagarutse, igarukanye inyongera ya 300% buri munsi. Umunyenga muri Kajugujugu kujyana muri hoteli y'Agatangaza, ukarama amajoro 2 n'uwawe. Ndetse ukaba wanatsinda amamiliyoni menshi buri munsi. Kanda akanyenyeri 141 akanyenyeri 1 urwego ugera ku muhigo w'umunsi, bityo wihesha amahirwe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho.